والإحسان، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن هذه الأيام وأن مرور الأيام تبعد الإنسان من الدنيا وتقربه إلى الآخرة، وإن السعيد من ملأ هذه الأيام بطاعة الله عز وجل، والمحروم من أتلف ولعب في هذه الأيام وأملأها بمعصية الله عز وجل. فالذين سعدوا في الدنيا والآخرة هم الذين عمروا هذه الدنيا بطاعة الله، والذين شقوا هم الذين قاموا بتعمير هذه بمعصية الله عز وجل. وإن من أهم وأفضل وأيسر ما يعمر به الإنسان هذه الدنيا وهذه الأيام الأذكار، فقد قال الله عز وجل آمرا المؤمنين بها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا نمين صلى الله عليه وسلم إبنور مبئ ونبئ مبئ. إلى الله سبحانه وتعالى ورنبا إن نيمين إن سبجل بتدو بدو نيالد وندن يود نفجد ونيالد توتا woɗɗinayde neɗɗanke on kala ñallal feƴƴugal woɗɗinaygal mo woni e aduna o ɓattina mo laatara. yonti anndude haray ñallal be ñallal feƴƴugal haray o ɗuyto ɗo woni ko waɗi o ɗuyta woni goɗɗum simo marno duuɓi 10 ma duuɓi 100 yo anndu haray o ɗuyti e nder ɗum ɗon ñallal ma ɗum balɗe 2 ma ɗum yontere ma hitale woni o jokkirta ha o hewta ka o fokkiti toon. Allah subhanahu wa ta'ala banginani jama on fof kadi mo waɗi pellet watti pellet ala heddotoɗo e hoore ndiɗo leydi. haray neɗɗanke o si anndi ɗum ɗo yo anndu ko wiyete as-sa'idu neɗɗanke malaɗo ko on mo tawata hebbiniriɗe ñalɗe ɗe tawata ɗo ko ɗo ɓattintamo e lahara ka o fokkiti ɗon o ɓattinira o hebbinira ɗen ɗo ɗeɗo ɗoftagol allahu subhanahu wa ta'ala. imorde waɗugol ko allahu yamiri woɗɗito ko haɗi yo onti anndu ko wiyete malkisaɗo perduɗo gurdam mum ko on mo tawata hebbiniriɗe ñalɗe ɗe tawata ɗo ko ɗeɗo malaɓe ɓe mala e muɗum tawa kanko ko hebbiniriɗe ko yeddugol allahu subhanahu wa ta'ala. yo allahu dandu en tawede e ɓen ɗon, yo allahu newnangi en fof meɗen tawede e hebbinirayɓe ñalɗe muɗum ɗoftagol allahu subhanahu wa ta'ala. siɓe julɓe tedduɓe harayno jeeya e ko neɗɗanke on hebbinirta tawata hino jeeya e ko teddi moƴƴi towi darja muɗum hebbinirgol ñalɗe mum ɗen gurdam mum ɗan jantagol inde allahu subhanahu wa ta'ala. tadkuru llaha azza wa jalla bilisanika wa biqalbika. allahu subhanahu wa ta'ala hino jantore ɗengal ngal, himo jantore fondogo, himo jantore ɗeyatere heddiɗe. neɗɗanke o wakkilo tawa ñalɗe mum ɗen feƴƴiralimi, ñalɗe mum ɗen perdinaka, ñalɗe mum ɗen hino hebbinira jantagol inde allahu subhanahu wa ta'ala. nde wonno jamno e ɗum ɗo moƴƴere no e ɗum ɗo ɓeyday neɗɗanke on ɗuytatamo nawraymo yeeso renaymo. allahu subhanahu wa ta'ala yamiri hoore ɗum ɗon gomɗinɓe ɓen o wiɓe ya ayyuha alladina amanu ko onon yo gomɗinɓe. ko ɗum waɗi si allahu subhanahu wa ta'ala noddi haray yonti heɗito o heɓay ɗon imma yamirore fiyo waɗunde ma ɗum o yiyay ɗon haɗore fiyo attunde. o wi udkuru llaha dicran kathira, jante inde allahu subhanahu wa ta'ala tawa kadi ko jantore ko huɗunde. o wi wa sabbihuhu bukratan wa asila, subbin hinano ɗon mo bimbi e kiikiiɗe. neɗɗanke o himo anndi pellet watti pellet no jeeya e ko ɓuri hayfude e ko ɓuri newade e ko ɓurata newanade kala ndema neɗɗanke jantagol inde allahu subhanahu wa ta'ala. ɗengal ngal ɗum haton jinɗa yo memmino ma ɗum jantoroɗamo fondo ma ngon
ɗum ɗo wona ko sattini ko ɗum waɗi sen ndaari alqur'anul karim on no yamiri ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗo no ɗuuɗi moƴƴa fadkuruni adkurkum nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam kadi ɓe continue ɓe jokki ɗon kamɓe kadi ɓe yamiri ɓe holli wondema andingol e wondema ngal ɗo dewol wona sattungal hiɓe janto fi jantoreji ɗi tawata ko werlitaɗi ɓe maaki kalimatani khafifatani ala llisan ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم wondema konngudi ɗiɗi hino wooda ɗin dey ko konngudi ɗi hayfuɗi e kala neɗɗanke ɗengal makko ngal wi'ugol honɗum ɗin konngudi ko honɗi ɓe ɓeyditani ɗi siforeji tedduɗi ɓe maaki ko kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil misani teddinoyayɗi balansi neɗɗanke on ñande darngal neɗɗanke kala si yehoyi ñande ɗangal haray ko maafinimo ko honno o heɓirta ko teddina moƴƴereji ɗin ɗuyta boneji ɗin haray noon si neɗɗanke on duumikeɗin ɗon konngudi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki teddinayi balansi makko ɗin e hoore ɗum habibatani ila rrahman joomi meɗen joyyurmede o allahu subhanahu wa taala himo yiɗi kadi ɗin konngudi ɗon si ɗum woni rini neɗɗanke on yo anndu ɗin konngudi so duumike majji allahu subhanahu wa taala yiɗaymo ko waɗi waɗugol ko allahu yiɗi waɗay ha neɗɗanke on kadi allahu yiɗamo allahu yiɗoyen en fof ko waɗi si allah subhanahu wa taala ɓanginan en si tawi neɗɗanke on faanama yo allahu yiɗu ɗum قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سنتنك فعلما جيقول الله سبحانه وتعالى ثم أتنجينا ودو يقول كنون ترنيبة أتيه هيرونيريد أتيه ييديد أتيه ورناد أتيه نعود ويقول الله واتها الله سبحانه وتعالى يدنو هذا يقول الله سبحانه وتعالى ويدو قل نلادو رفتو نلادو صلى الله عليه وسلم باورون الله سبحانه وتعالى يدنو ɓaawo ɗum kadi allah subahana taala yafano ɗum bakkatuji ɗoni e wadde ko ɗum waɗi en anndi ɗo wondema neɗɗanke kala duumiɗo e ko welata allahu subhanahu wa taala allahu yiɗaymo mo kala ko teddirta mawnira tawata no wallini ɗum fonno ko yo taw no miiji wondema joomi meɗen no yiɗi ɗum ko waɗi noon na an ko wiyata hiɗa yiɗi kon tun ko yo taw kadi allahu subhanahu wa taala heno yiɗuma ko ɗum waɗi nde sahaba en sifanano ñande haybara hendotoɗo raya o ɓe inna ko mo allahu ko yiɗuɗo allahu mo allahu kadi yiɗi nden ñande jemma o fof hari mo ɓe maɓɓe no faalano hendagol on raya ɗum woni drapeau ɗum waɗi umar ibnul khattabi makino jeeno e ngal ñallan ɗon ngal tawata ɓe faalano hendagol hoore yagal ɗum waɗi si tawi ɓe tawi sifa wonɗo ɗon on jiggol allahu subahana wa taala ko hunde mawnude iden neɗɗanke waɗowo jantagol inde allahu subhanahu wa taala jikku muɗum jantagol inde allah subahana wa taala mboodi muɗum jantagol inde allah subahana wa taala ko sertata wono nelaɗo yamirno noon sahabajo o wondema wata ɗengal makko ngal seeruygal hecciɗani jantagol inde allahu subhanahu wa taala haɗa yo anndu o jeyama eɓo allahu on yiɗi بما كدوك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن بما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كم قد إدي بيت ɗiɗo yoni ko waɗa towna neɗɗanke on teddina fi makko townanamo balance makko kin o yiɗe ka allahu subhanahu wa taala jantagol inde allahu subhanahu wa taala no towna neɗɗanke on ɓanta fi makko ha allahu subhanahu wa taala janto fi makko fil malai l ala o wi e wondema kala ndema man dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi wa man dhakarani fi malain dhakartuhu fi malain khayrin minhu wondema kala ndema jantiɗo fi inde allah subhanahu wa taala miiji fi allahu ka wonki muɗum miijito mangural allah wonna ɗum ɗon fooɗay ɗum ha o waɗa ko allahu yamiri o woɗɗito ko allahu haɗi yo anndu allah subhanahu wa taala kadi miijitoto fi makko anditey fi makko ɗum ɗo koko teddini ko waɗi noon si ɗum ɗo hewtiɗo kadi ha tawi onti wowli ɗum e jama e dental ka yimɓe allahu subhanahu wa taala yimɓe moɓodiri allahu subhanahu wa taala jantoto fi makko fil malai l ala ka malaika ɓen fi kaarijo geɗal kaarijo wonɗo nokkel kaari ko ɗum waɗi nde hunde ɗo no teddi ha feƴƴiti miiji deesi lanɗo leydi fewti wowli fi maɗa hara ya teddi ɗum ɗo ko lanɗo leydi mo tawata ko neɗɗanke siga maɗa himo laamo himo itte himo tedda himo hoya himo mari andi yer ko wondi konkono anda fof oɗa ko khaliqu samawati wal ard neɗɗanke ono andi wondema allahu taguɗo kammuli tagi leyɗele tagi alamɓe tagi sakkitiɓe si oɗo jantike fi maɗa haray a heeɓi teddungal a weeli hoore
ko ɗum waɗi nde Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu wa ardah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam arno hollitimo wondema allahu yamiriyo o jangamɓe alqur'ana ɓe heɗo on sey ko honɗum himmunon Ubay o maki nelaɗo allahu jantike fiyal min kari woni allahu jantike fi maɗa ɗum ɗo ko hunde teddude ni ɗum hertanaki mo holli hay si tawi hewtanima kono siɗa jantade inde allahu subhanahu wa ta'ala ya andu oɗo allahu teddinɗo tedduɓe mo tawata ko kanko kadi teddinta kala teddowo o jantike fi maɗa ɗum haray ko teddugal janal noon siɓɓe julɓe tedduɓe si tawi lanɗo aduna woli fima heɓali no walora hakke welo welo karɗi on fof andi ɓeyi on fof andi neɗɗanke wowli fi maɗa welo welo fama baluka bi khaliqi samawati wal ard taguɗo kam mawli tagi leydi fiyo janton on ɗuma ƴonki wattana yiide ɗum ɗo teddina fi ɗum ɗo janto inde allahu subhanahu wa ta'ala haɗa jontagol inde allahu subhanahu wa ta'ala teddi ha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en wondema sen andi ɗo hande garen ɗo alhaaliji ɗi tawata ko waaqii ko ɗi renanɗen hoore meɗen na goɗɗe woni fillitade si woni foɗodiro ari hakkude yimɓe ɓen attiɓe yaari yeeso ɓen heɓay welo welo wontirɓe ɓaawo ɓen heɓay ko wiyete ko mette ko joni noon ko honɓe woni wontirɓe yeeso ko honɓe ɓuri teddude ko honɓe ɓuri foorude ko jantotoɓe inde allahu subhanahu wa taala foti kaka duhiɓe foti kaka suddiɓe sen daari ɗe balɗe feƴƴude ɗo si résultat yalti ɗo foti ko breve foti ko bac foti ko examen a haynike gañi ɓen no weltorto ɓeɗo ɓe fooliɓe yaari yeeso ɓe heɓali ɓen no monoto ma ko wulla a ndaara tawa jagañagol no foti naw yaarugol yeeso no foti ɗum ɗo ɗon ko hunde adnayankere ni fama baluka ko on ɗum tindintama si neɗɗanke daroyke yeeso ka allahu subhanahu wa taala ka kam aduna o fof woni ittirannama attaɗo tagere ha sakkitaɗo tagere wiyama ɗon kaari dey o feƴƴi o daɗi o markisetake ɓawo ɗum ɗo abadan haray welo welo ɓuuray ɗum ɗo siɓe julɓe tedduɓe goɗɗo welata ko ha ɓuuri ɗo goɗɗo teddata ha ɓuuri ɗo goɗɗo welata fonno e welata hoore welata koyte kon sens ha ɓuuri ɗo ko on ɗum ɗon hewtinta goɗɗo e ɗum ka nelaɗo sallllahu alih w sallam makani sahaba e ɗon sabaqa al mufarridun ɓedeɓe al mufarriduna ɓe maki wa mani al mufarriduna ya rasulallah honɓe woni ɓen nelaɗo sallllahu alih w sallam maki wa azzakiruna allaha kathiran wadzakirat jantotoɓe inde allahu moƴƴaɓe ko ɓe woni gañiɓe ko ɓe wontiri yeeso ko ɓe ɓuri fof bangal ka suddiɓe bangal ka duhiɓe si tawi hewti o alhaali ɗo woɓɓe goo sikkay si wawlama fi jantagol inde allahu subahanahu wa taala haɗa hertiranama duhiɓen haɗay suddiɓen kadi fi maɓɓe no wowla ton ko ɗum waɗi hay ka aya qur'ana inna almuslimina walmuslimat ko sakkitorgoyi wadhakirina allaha kathiran wadhakirat أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وندما دي جانتوتوɓe inde allahu subhanahu wa taala ka bangal duhiɓe ka bangal suddiɓe e allahu subhanahu wa taala heblaniɓe malal mawgal e baraji ɗuɗuɗi yo allah subhanahu wa taala arsi koen musidɓe julɓe tedduɓe haray si tawi wonirini neɗɗanke o yo andu wondema ɗan gurdan ɗo o alhaali mo woni e mum ɗo haray no jeeya e ko hebbinantamo moƴƴere nden jantagol inde allahu subhanahu wa taala bal nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam ka hollugol en wondema ko jantotoɓe inde allahu ɓen ɓuuri teddude ko ɓeɗo wuri heeɓi gurdam heddiɓe ɓen no waɗi wasi tawi ɓe wuura ɓe maki mathalu lladi yadkuru rabba walladi la yadkuru rabba mathalu lhayyi walmayit neɗɗanke dey en andu wondema si tawi o woni o jantoto inde allahu subhanahu wa taala emo jantota ko inde allahu subhanahu wa taala no wayi wa hakkude wurɗo e mayɗo fadhakiru llaha hay wa man la yadkuru llaha mayit neɗɗanke jantotoɗo inde allah wonko wuuruɗo o waɗi himo ɓeydade himo nawrude gurdam makko ɗam tawata ɗam dandoya emo lahara himo nawrude ɗam yeeso himo hebbinde moƴƴereji himo ɗuytude bonnereji oɗo ko o wiyete wuuruɗo o amma wuuruɗo ɗo no jinnude bimbeeki kiiɗeno dawde yaraɗa artitinaɗa fi allahu ala ka wonki fi allahu jantitake o wowlata ɗengal makko fi allah ko woni wo himo wowlude imma aduna ma ko yowodiri aduna ma ko yowodiri aduna oɗo yo andu himo konta mayɗo hay simo wuuri nelaɗo sallllahu alih w sallam waɗi misal ngal laaɓugal boyi ngal ala e muɗum nduggu sakko goɗɗo sikkito alladi yadkurullah wonɗo e jantade inde allahu won ko o wuuruɗo mo ala e jantade inde allah subahana taala no wayma mayɗo holto yimɓe ɓe jooɗi alhaaliji maɓɓe ɗin yo allah subahana taala arti koye gurdan aduna yanke jan haqiqa yanke jan kadi haɗa woɓɓe goo no hooli si tawi kaari heeɓi
o ɓuri yimɓe ɓen fof otoje, o ɓuri yimɓe ɓen fof darnude, o ɓuri yimɓe ɓen fof ɓornade, o ɓuri ɓe fof jalbude, o ɓuri ɓe fof ɓe nguureji, haray o ɓuri fof, haray ɗum ɗo kontintake ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ko waɗi noon jo ko yowndiri aduna fon, Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah uno okka aduna mo o yiɗi e mo o yiɗa. ko ɗum waɗi so yii firawna e wuuri e hoore ndi leydi teddi heɓi doole ɗum wona giggol allah subahanahu wa taala so hayni ke peeyi kaarijo ɓuri ɗi e peeyiji fof ɗum wona giggol allah subahanahu wa taala kaarijo suka faala wo yahay la yagurrannaka taqallubu alladina kafaru fi lbilad yimɓe heɓeraɓe ɓen tan hoode ko ɗon e jimbude e hoore leydi kamɓe faalawoɓe jikkoy to kamɓe faalawoɓe yaha ɓe yarta ɗum wonan alamatul hubbi min allah wona mande wonde allahu no yiɗi kaari noon ɗum waɗi yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wala yu'ti l imana illa man yuhibbu allah wokkata golɗinal si wona on mo yiɗi o arsikata rewugol mo si wona on mo yiɗi o arsikata ɗoftagol mo si wona on mo yiɗi allah subahana taala arsiku en ɗoftagol mo ya rabbal alamin haray neɗɗanke si wuuri ɗo tawi o kontama mayɗo fama balukum annahu ida mati honɗo yiwɗen si on kam maayi himo wuuri o kontama mayɗo so maayi haray ɓutti dog ko waɗi noon neɗɗanke no du'a dogande so maayi ko acca ɓaawo makko immorde moƴƴereji wono nde laaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam makiri ɗo si neɗɗanke maayi inqata'a amaluhu illa min salat piiji tati heddortomo piiji ɗi a heddiɗi fof taƴe moƴƴereji fof taƴanaymo himo wattata liiri ko bone joni moye tawude ɗon sabu ko faggiri maɗe o wacci ɓe maaki imma gandal moƴƴungal ngal o janni ma ɗum ɓiɗɗo moƴƴo mo tawata du'antomo ma ɗum hayso on wala moye duwanade madama o acci ɓiɗɗo moƴƴo siɓɓe julɓe tedduɓe en innata ɓiɗɗo moƴƴo ronta e duwanade mawɗo mum kono ɗum ɗon tuyyoni ko moƴƴanamo ko ɗum waɗi ma ɗum sadaka jariya neɗɗanke on no arsida feere o darna juulirde o darna hôpital o waɗa miiji ɗi tawata heddoto ko ɓe heddotto ɓaawo ɗum ɗo fof si woni neɗɗanke on no matuno ɗum ɗo yo anndu no woodi wuuruɓe ka aduna ɗo ɓe maayali kamɓe hiɓe dari ɓe waɗi pause yo allah subahana taala arsiku en daɗugol e on alhaali ɗon siɓɓe julɓe tedduɓe aqulu ma sami'tum wa astahfiru llah alazima li wa lakum innahu huwa alghafuru rrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيد جلبة تدبة حريك ويتيكون جنة والإن الله سبحانه وتعالى إنه مالك ويتي الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة جنة والإن الله سبحانه وتعالى كما قوير لتعمل نتنك أن مفاله ودائما goɗɗi e majji toon ko tongiraɗi waktuji ma ɗum sababuji ma ɗum nokkeeli ma ɗum alhaaliji haray neɗɗanke o wattana yiile ɗin ɗon kadi si tawi woni dicre o ko janteteɗo nde onti faala o waɗa wiyugol subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim onti ɗuɗɗinora siga ɗiɗo ko ɗo wonata azzakiruna allaha kathiran wadhakirat ma ɗum la ilaha illa llah nde onti wawi o waɗi ɗum na ko ɗumanni kono woniri astahfirullah ma ko nanditata e ɗiɗo du'aji goɗɗi goo hiɗi wi'a ko sa'i kaari watte wano si tawi a salmini julde ko laabi jelu jantotoɗa inde allahu subhanahu wa ta'ala ko ni kadi ko ɗum ɗo kadi haɗay neɗɗanke on eto ha o yondinoro ɗinno ma sewti ko belo nelaɗo sallllahu alih w sallam no woodi no ko waɗata so immike no woodi ko watta so woyɗi koyɗon moɓɓiningol no woodi ko nelaɗo waɗayno no woodi ko ɓe yamiri e ɗum so nani dorowandu no woodi ko nelaɗo sallllahu alih w sallam janggayno hay hiɗo dontonori siɓɓe julɓe tedduɓe nelaɗo no woodi ko yamiri e muɗum de mana gurdam nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam yo wawwa gurdam maɗan si tawi a wawata wawde noon tigi tigi eto ha nandintinnoɗa etoɗa ha nandintinnoɗa no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jantori inde allahu noon no sahaba en famirno noon no ɓe jokkirno ɗum ɗon noon woodinoɓe aray ɓe inna nelaɗo andinan holno mi jantorto inde allah si ɓe andinike ɗum ɗon haray an kadi andino honto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam honno ɓe jantori e ko honto ɓe janti e hunde kaari ɗo ko honɗum ɓe janti etoɗa ha tataqayyadu bima tarakahu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam yondinora tombora konko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam accani en ɓaawo ga wona ko an ƴettanɗa hoore ma yuɗa ko ɗum ɗomi watta haray ɗum ɗo wona jam noon ko tana noon siɓɓe julɓe tedduɓe ko waɗi noon no woodi alhaaliji ɗiɗi hannde ka fewnaɗo ko imma ɓe tawata welsinike ala e jantade inde allah subahanahu wa taala wona ko nelaɗo yamiri
wona kadi ko goɗɗo goo wona kamɓe kadi koɓe fuɗɗori e ala hay e hunde ɓe jooɗi heƴiti ala jantade inde Allah hino woodi woɓɓe goo ɓe tawata ɓe inni nono minen men jantoto inde Allah kono koko minen men faala jantorde inde Allah on comme men jantorto wona ko nelaɗo sallllahu alih w sallam addi ko haɗay ɗum ɗo kay ko tana waɗi ɗum ɓeɗo ɗiɗo no wayi wasi tawi innama yo dongal adde ɓe ƴett oɗa ƴettoyi dongal ngal ɗaɓɓaka ngal addi oɗa addorali hay e hunde ɓeɗo ɗiɗo no ɓe wi tana gasi ɓe juɓe tedduɓe haɗay nelaɗo sallllahu alih w sallam ko basharu mithlukum yuha ko ɓandinke wahayina e maɓɓe ko ɓe neɗɗanke ko ɗum waɗi heeferaɓe makka ɓe faalama ɓe yeddude faalama ɓe dartade fuɗɗino innugol hanno malaika nele e amen Allah subhanahu wa taala jaabiɓe wonnema law kana fi l ardi malaikatu yamsuna mutma'innin lanazzalna alayhim min assamai malakan rasula si tawno ko malaika wone jinnude ka hono leydi ɗo Allah subhanahu wa taala ko malaika nelayno kono ɓay ko yimɓe wone togude ga ko yimɓe kadi nela fiyo ñawoje ɗen won gotum ɓe belotono ɓe fina an gadi ɗa ha ton jinne ɗum ɗo ɓe resuno an gadi a rese ɓe senoto ka jolirde ɓe arta kamɓe kadi nelaɗo sallllahu alih w sallam an gadi a waɗe idan alhaaliji maɗin nanditi alhaaliji nelaɗo ɗin etoɗa ha ko nelaɗo waɗayno ko waɗa hiɓe waɗi al adkaru fi sabahi wal masa no woni ko nelaɗo sallllahu alih w sallam waɗayno bimmi immorde e jantotagol inde Allah no woni koɓe waɗayno kikiɗe immorde e jantotagol inde Allah ko honɗum attini neɗɗanke ɗum ɗon ɗaɓɓi ko waɗa ma ko honɗum attintinnimo ɗum ɗon o watta hay e hunde haɗay ɗum ɗo ko tanaji ɗiɗi ɗi tawata yimɓe ɓen no jarri bora siɓɓe juɓɓe tedduɓe haɗay ko tabiti ko defte ɗo winda bila neeɓi hino ka sahihul boukhari e ka muslim e sunanuji ɗin fof honɗum nelaɗo jantortono inde Allah yirwi to toon ƴettaɗi siɗa falada ƴettu deftere mo wuuriduɗa sakko wona o jamfikema ƴetto e defte ɗe tawata ɗen hino sellani julɓe aduna on fof dara ko nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓattori kon Allah ɓattora ɗum ɗon ko waɗi noon ɓeyditugol ka dina nafata neɗɗanke on huɗitagol ɗon nafatamo ko dina wiyete dina wo kala ko Allahu jaɓata wonay al ikhlasu lillahi wal mutaba'atu lirrasuli sallllahu alih w sallam kala ndema ko wiyata goɗɗo golli tawi nafi Allah waɗiri nafata so golli tawi na noon nelaɗo golliri nafatamo haɗay neɗɗanke o yo watta yiili e o alhaali ɗo wata e won welsiniɓe wata e won wakkiliɓe e mbaadini tawata haton jinna wakkilede ɗum woni feƴƴintingol ma fuɗɗitagol haɗay Allah subahana taala wiyen al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l islama dina haɗay wonti eto ha o waɗa ɗum ɗo nela sallam alanditino sahaba e ala hal balla tini ko mi nela ko fof ɓe jaabi wondema nelaɗo sallllahu alih w sallam yettini ko nela ko haɗay si ɓe juɓɓe tedduɓe si hewtiɗo inna afdala dhicri wa awla dhicri inda allahi azza wa jalla kitabu ko ɓuri handude e ko ɓuri teddude ko goɗɗo jantorto inde Allah subhanahu wa taala ko deftere makko nden haɗay ko nde ɓuri teddude ko jantorto inde Allah subhanahu wa taala neɗɗanke kala si tawi neɗɗanke on waɗi ndeɗo ga jikku muɗum e jikkol muɗum e wondiɗɗo muɗum yo anno heeɓi jaam o heeɓi moƴƴere ko ɗum kadi yimɓe ɓen naniri moko baɓe maɓɓe ɓen tawiri ɓe ɗum woni alqur'anul karim ko ɗum waɗi ceernoɓe Fuuta Jalo mawɓe andaɓe lolluɓe no wiye ceerno Saadu Dale hiɓe mari sigal ɗum ko ɓe mantata alqur'anul karim ɓe maki widaduka fi qalbi midaduka fi yadi wa dhicruka da'bun fi lisani wa adani wondema alqur'anare nde nde wonɗen e yiwde ɗo ɓe wi nde de hiɗa miɗo yiɗuma alqur'anul karim woyi ɓe yiɗi alqur'anul karim hiɓe yiɗi nde seeɗe noon hiɓe yiɗi nde hiɗen andi si tawi ɓerde neɗɗanke moƴƴi kaka tere woni ko ɗum saaki ko anno si tawi goɗɗo innima diina kaka ɓerde woni ko gonga o wowlanma kono ko wonde tuma kan diina annduto yi kaka ɓerde ko si tawi ɗum hewtitere makko ɗen o waɗi ko diina ka yamiɗo addi ko kaali ɓe ɓawa ɗum ɓe inni widaduka fi qalbi midaduka fi yadi ɓe maaki ɓe windayi alqur'anul karim ɓe mana ɓe yangoto ɓe ƴetta ko wiyete kon alluje ɓe windana yimɓe yo janngu ma ko nanditata e muɗum ma windugol nuskaji alqur'ana eɗen andi ara noon ari defte ɗuuɗirani kamɓe windanayno hoore maɓɓe ɓe wi heɓike piiji ɗiɗi ɓe yiɗi alqur'ana ɓe gollira e windugol nde ɓe maki wa dhicruka da'bun fi lisani mi jangol maɗa ɓe wi ɓawo ɗuma alani kam ko imma hiɓe jangude ma hiɓe heɗanano jangude si tawi goɗɗo wayi himo yiɗi o jangga e haray si goɗɗo wi janggen alqur'ana o waɗi ɗo ko ɗayremu yimɓe ɓen heeɓi tana e goɗɗo naati oto wi mum bila bimbi aki keno huɓɓini musique ɗo luuɓade
يورينا مفنن ويهتوى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا هل نبوي يدوغينو بأوكا بيقولوا فيهم إتري دو هذه لازم إتري كبيلاز مهايوتي نجوكي فمو لوبو ميزك دي نلوبو القرآن على وين بنجلو هند جنجي القرآن عليه السلام من الناس من الفاتحة إلى الناس هو الإمام الشافعي بماكي رحمه الله بماكي وندما وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وابتحالا موصلا على كتب على كمون هاهو بدي يونك كيون فوت القرآن الفاتحة جنگها إناس فوت توقع الفاتحة جنگها ناس ويتي حلا وابتحالا يا ها كبنا يا فوت توقع لي فرو لولي تنكيون دوا بنجر من تورو تدين كدي ولا يقول يالتي دينو من تنادي بمن فادي كو يوتاو كدون كفندو كدون تدي e juude on ti pour wete jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala asiko yirugol alqur'ana yangano alqur'ana teddina fi alqur'ana wala ko Allah subhanahu wa ta'ala yiri bangal alqur'ana acca ko tawata ko humani aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha alazim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاه الا انتنا على قضائها ويسرها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله